Nongeye kubaha ikaze ku muyoboro mugari wa Hose TV, ngiye mugiye kubana ndi Umuhire Anacre. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwajuriye icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye cyafatiwe abagabo 5 baregwa kwica umwana w'imyaka 12 witwa Karinda Loïc Ntwari William. Tariki ya 18 Kanama mwaka 2023 nibwo mu rugo iwabo kwa Karinda basanze yapfuye amanitse mu cyogesho. Uyu Karinda wigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza, yari afite imyaka 12 y'amavuko. Icyo gihe RIB yatangiye iperereza kuri aba bagabo 5 aribo Ngamije Joseph, Nikuze François, Rwasainyasi, Ngironsanga Jean Baptiste Alias Rukara na Ngarambe Charles na Alias Rasta batawe muri yombi bakekwaho kwica Karinda. Mu yandi makuru, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo RDC bemeranyije guteza imbere ingamba ebyiri zigamije gukomeza gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Washington byasinyanye bigakoreraho ikibazo kiri. Iyi myanzuro yafashwe mu nama ya 6 y'urwego ruhuriweho rushinzwe guhuza ibikorwa by'umutekano GCCM yabaye ku tariki 12 kugeza ku 13 Kanama mu mwaka 2026 ku cyicaro cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Geneve mu Busuwisi, aho ibyo biganiro byimuriwe. GCCM ni imwe mu nzego zashyizweho mu rwego rwo gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'inzira y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ishingiye ku masezerano ya Washington yashyizweho umukono n'abakuru b'ibihugu bombi aribo Kagame Paul w'u Rwanda na Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Washington ku tariki 9 Ukuboza mwaka 2025. Aya masezerano yashyizeho uburyo bwo gukemura ibibazo by'umutekano hagati y'ibihugu byombi, cyane cyane ikibazo cy'umutwe wa FDLR ugizwe ahanini n'abari mu ngabo n'imitwe yagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uyu mutwe wafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi umaze imyaka myinshi ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukaba kandi waragiye ugira uruhare mu bitero byibasiye u Rwanda ndetse n'ihohoterwa rikorerwa Abanyamurenge n'abandi baturage bo mu bwoko bw'Abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu rwego rw'amasezerano y'amahoro, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itegerejweho gusenya FDR, mu gihe nyuma y'ibyo u Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho kubera icyo kibazo. Nubwo izi ngamba ebyiri zemeranyijweho zitasobanuwe mu buryo burambuye, itangazo rihuriweho ryasohotse nyuma y'inama ryavuze ko impande zombi zasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusuzuma niba ibyo ziyemeje byubahirizwa. Mu yandi makuru, nuko parike y'igihugu y'Ibirunga yibasiwe n'inkongi y'umuriro yatangiye kugaragara mu gitondo cyo kuri tariki ya 14 Kanama mu mwaka 2026 mu murenge wa Cyanika, akagari ka Nyagahinga mu ishyamba riri ku kirunga cya Muhabura mu karere ka Burera. Iyi nkongi yateye impungenge abaturage batuye hafi yayo, cyane cyane bitewe n'uko umuriro wagaragaye mu gice cyo hejuru y'umusozi, ahantu bigoye kuwugera ndetse no kuwuhashya. Umwe mu baturage batuye hafi y'aka gace witwa Nyabashi uri mu isantere ya Nyagahinga yavuze ko amakuru y'inkongi yamenye mu gitondo. Avuga ko kuba umuriro uri mu gice cyo hejuru cy'ishyamba ry'ikirunga cya Muhabura bituma abaturage bahangayikishwa n'uko ushobora gukomeza gukwirakwira mu ishyamba hose. Mu yandi makuru, reka tubabwire ko Kalisa Adolphe mwamenye cyane nka Kamarade, wari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa, yumvikanye n'ubushinjacyaha yemera ibyaha arerwa, ahanishwa igihano cy'igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu y'amadolari 16.40 kugeza kuri 25 isubitswe mu gihe cy'umwaka umwe. Kamarade yatawe muri yombi muri Nzeri mu mwaka wa 2025 akurikiranyweho ibyaha birimo icyo kunyereza umutungo n'icyaha cyo guhindura cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano. Bashime kuba mwakurikiranye ikiganiro, nge mwabanye ndi Umuhire Anacre, Hose TV turi kumwe nawe.